عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Mia kapuun ki Umar mia suatun sualla api teruian aguni yang muuntud kami ku ubayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ku isa alungan na mia payager kami amama atantu ama puti inditarn tantu amai temibuk ada akilai ro narara dukap layag guda amataur kami ro na isabu sataman samyuntud kudenga unabi sallallahu alaihi wasallam na ini tumbukian sudua lebian ku dua lebu Nabi sallallahu alaihi wasallam gu ini betadian sudua paladian ku dua bubun Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruian ahai Muhammad panutulang karakan su Islam na piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso Islam na so kaseksi ingka sada absimba na benar arwar ku Allah nagu mataa na so Muhammad na sugu wallah guso ki pamayan degne kaku sambayang guso katunayang kaku zakat guso kapusaing kaku Ramadan guso kapnay haji ika sa Baitullah amay kakegegeng kasolalanun gumini rawa benar ka na miya memesa kameron kay pergi seian na pembenar niambu na tigian apa nutulang karakan so paratiaya na piteruian
Aso kaparat yaya angka ku Allah gusto mga malaikat yan, gusto mga kitab yan, gusto mga sugu yan, gusto alungan na maure, gusto kaparat yaya angka ku ukuran. So mapiaw na gusto marataon, guminiraw a benar ka. Natigyan, apanutulang karakan so kapiya-piya. Napiteruyan, aso kasimbaang ka ku Allah sa dataru bangkas kanyan pkailay. Na uding kas kanyan pkailay na mataanas kanyan na pagilayng kanyan. Guminirawa panutulang karakan subangkit. Napiteruyan, da ko ini seeno ni bayaon matao adi supupengingisa. Na guminiraw panutulang karakan sumanganan nauron. Napiteruyan, so kambawata o ori pendababay sa pangulong niyan. Gusto kay layang ka kuda mga talumpa iyan na mga talandiyang. Ap kekamar na di imamagunong sa kambing, mamagum bawasiran sa kapuro ikambelay. Orian yan na miyaipos na miya bulu-bulu kagagenekakan na tigu Umar. Orian yan na guminiraw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahay Umar, eno katawan ka wantawa asum yang ingisa. Napiterwakan, aswallah gususugu iyan ilabiru na matao. Piteru iyan, amataa nagyuto so Jibril. Amia kataling Umar kanu, ipupengendaw niyan narkanu suagamaniyo. Mia kapuon ki Umar, mia suwatun suwallah, piteru iyan, agwani amu untud kami ko ubayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si ko isa alungan, na mia payager kami amama tanto amaputi inditarn, tanto amay temibuk, ada akilay raw nararadu kaplayayag, guda amatawar kami raw na isabu, sa taman sa miyuntud kuda nga Nabi sallallahu alaihi wasallam, na initumbuk yan su dua lebian ku dua lebu Nabi sallallahu alaihi wasallam, gu ini betadian su dua paladian ku dua bubun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na piteru yan, ahai Muhammad, panutulang karakan su Islam. Na piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aso Islam na so kasaksi ingka sada absimba na benar arwar ku Allah. Nagu mataan na so Muhammad na sugu wallah. Gusto ki pamayan degne kako sambayang, gusto katunayang kako zakat, gusto kapusaing kako Ramadan, gusto kapnay haji ika sa Baitullah, amay kakegegeng kasolalanon. Guminirawa benar ka, na miya memasa kameron kay pergi seiyan na pembenar niyambu. Natigian, panutulang karakan so paratiaya. Na piteru iyan, aso kaparatiaya angka ku Allah gusto mga malaikat yan, gusto mga kitab yan, gusto mga sugu yan, gusto alungan na maure, gusto kaparatiaya angka ku ukuran. So mapiaw na gusto marataon, guminirawa benar ka. Natigian, panutulang karakan so kapiya-piya. Napiteru iyan, aso kasimbaang ka ku Allah sa dataru bangkas kanyan pkailay, na uding kas kanyan pkailay na mataanas kanyan na pagilayng kanyan. Guminirawa panutulang karakan subangkit. Napiteru iyan, da ko ini seeno ni bayaon matao adi supupengingisa. Na guminiraw panutulang karakan sumanganan nauron. Napiteru iyan, so kambawata o ori pendababay sa pangulong niyan. Gusto kay layang ka kuda mga talumpa iyan na mga talandiyang. Ap kekamar na di imamagunong sa kambing, mamagum bawasiran sa kapuro ikambelay. Orian yan na miyaipos na miya bulu-bulu kagagenekakan na tigu Umar. Orian yan na guminiraw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahay Umar, eno katawan ka wantawa asum yang ingisa. Napiterwakan, aswallah gususugu iyan ilabiru na matao. Piteru iyan, amataa nagyuto so Jibril. Amia kataling Umar kanu, ipupengendaw niyan narkanu suagamaniyo.